pasiporo y'Ubuyapani n'iya Singapore ku isonga mu zikomeye ku isi. Raporo ya Henry Passport Index igaragaza ibihugu byorohereza abantu kubona pasiporo no gufasha abazifite kwambuka imipaka myinshi bitabasabye visa yashyize Ubuyapani na Singapore ku mwanya wa mbere ku isi. Mu mezi 6 ya mbere ya 2019 pasiporo z'Ubuyapani na Singapore ziri ku mwanya wa mbere aho zemerera abazifite kujya mu bihugu 189 batabanje gusaba visa. Ni mu gihe pasiporo ya Korea y'Epfo yagiye ku mwanya wa kabiri. Korea y'Epfo, Finland n'Ubudage biri ku mwanya wa kabiri aho abaturage b'ibihugu byose bashobora kujya mu bihugu 187 batabanje gusaba visa. Finland yazamutse bitewe n'impinduka iherutse gukorwa na Pakistan ku bijyanye n'uburyo bwa visa. Ubu Pakistan itanga icyangombwa cy'urugendo mu buryo bw'ikoranabuhanga ku baturage b'ibihugu 50 birimo Finland, Ubuyapani, Malta, Ubusuwisi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ariko ntiharimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi nka Denmark, Ubutaliyani na Luxembourg biri ku mwanya wa gatatu kuri uru rutonde aho pasiporo zabyo zikoreshwa mu bihugu 186 nta gusabwa visa cyangwa ukayihabwa ugeze ku mupaka. Ni mu gihe Ubufaransa, Espagne, Suède biri ku mwanya wa kane aho ufite pasiporo z'ibihugu yajya mu bihugu 185 atabanje kwaka visa. Mu myaka 5 ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byari ku mwanya wa mbere ariko biri ku mwanya wa gatandatu. Iyi raporo yerekana ko n'Ubwongereza butarava mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, iyi nkubiri iteye amakenga abantu benshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuzamuka kuri uru rutonde aho zigeze mu bihugu 20 bya mbere ku nshuro ya mbere mu myaka 14 ishize. Umuyobozi wa Henry and Partners yavuze ko ibihugu byo hirya no hino ku isi birimo kugenda bifungurirana imipaka no gukuramo amananiza mu kwaka visa bikaba ari ingenzi mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Iyi raporo yashyize u Rwanda ku mwanya wa 89 aho pasiporo yarwo ifunguriwe amarembo mu bihugu 55 aho bijyamo udasabwe kwaka visa cyangwa ukayihabwa ugeze aho winjirira mu gihugu. Uko ibihugu bikurikirana mu kugira pasiporo zikomeye mu mezi 6 ya 2019. Ku mwanya wa 10 turahasanga Latvia, Slovakia na Slovenia aho ufite pasiporo y'ibi bihugu aba yemerewe kujya mu bihugu 179 batabanje gusaba visa. Ku mwanya wa 9 turahasanga Australia, Iceland, Lithuania, New Zealand aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 180 batabanje gusaba visa. Czech Republic iza ku mwanya wa 8 aho umuturage utunze pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 181 batabanje gusaba visa. Ku mwanya wa 7 turasanga Malta, umuturage utunze pasiporo muri iki gihugu aba yemerewe kujya mu bihugu 182 batabanje gusaba visa. Ububirigi, Canada, Ubugereki, Ireland, Norvège, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biraza ku mwanya wa 6 aho umuturage utunze pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 183 batabanje gusaba visa. Ku mwanya wa 5 turasanga Austria, Ubuholandi, Portugal n'Ubusuwisi aho umuturage utunze pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 184 batabanje gusaba visa. Ku mwanya wa 4 turasanga Ubufaransa, Espagne na Suède aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 185 batabanje gusaba visa. Ku mwanya wa 3 turasanga Luxembourg, Denmark n'Ubutaliyani aho umuturage utunze pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 186 batabanje gusaba visa. Finland, Ubudage na Korea y'Epfo ni ibihugu biza ku mwanya wa 2 aho umuturage utunze pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 187 batabanje gusaba visa. Ku mwanya wa mbere turahasanga Ubuyapani na Singapore aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 189 batabanje gusaba visa. Katubagezeho n'urutonde rw'ibihugu bifite pasiporo zidafite agaciro kanini. Ku mwanya wa 101 turasanga Bangladesh, Eritrea, Iran, Lebanon na Korea ya Ruguru aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 39 batabanje gusaba visa.
Nepal iraza ku mwanya w'102 aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 38 batabanje gusaba viza. Libya, Palestine Territory na Sudan biraza ku mwanya wa 103 aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 37 batabanje gusaba viza. Yemen iza ku mwanya w'104 aho utunze pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 33 batabanje gusaba viza. Somalia ku mwanya w'105 aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 31 batabanje gusaba viza. Ku mwanya w'106 turasanga Pakistan aho umuntu ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 30 batabanje gusaba viza. Ku mwanya w'107 turasanga Syria aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 29 batabanje gusaba viza. Ku mwanya w'108 turasanga Iraq aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 27 batabanje gusaba viza. Umwanya uheruka iyindi ni umwanya w'109 ari w'igihugu cya Afghanistan aho umuturage ufite pasiporo aba yemerewe kujya mu bihugu 25 batabanje gusaba viza. Abanyarwanda ba mbere batangiye gufata pasiporo zikoranye ikoranabuhanga. Kuva ku wa 5 tariki 28 Kamena 2019 urwego rw'abinjira n'abasohoka rwatangiye gutanga pasiporo nyarwanda ya Afurika y'Iburasirazuba ikoranye ikoranabuhanga. Umuyobozi w'urwego rw'abinjira n'abasohoka Lieutenant Colonel François Régis Gatarayiha yatangaje abanyamakuru ko iyi pasiporo izajya ihabwa abanyarwanda bose babyifuza ku kiguzi gitandukanye bitewe n'ubwoko bwa pasiporo bifuza. Urwego rw'abinjira n'abasohoka rutangaza ko iyi pasiporo nyarwanda ya Afurika y'Iburasirazuba ifite ibirango by'umuco nyarwanda nko kubirimo inzu ya kinyarwanda cyangwa se gakondo, inzu igezweho convention center, intore ndetse n'umubyinnyi. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'abinjira n'abasohoka Lieutenant Colonel Gatarayiha kandi avuga ko iyi pasiporo ikoranye ibimenyetso by'umutekano bituma ntawabasha kuyigana. Aragira ati izi pasiporo zikoranye ibimenyetso by'umutekano bituma zirushaho kwizerwa ku isi hose, cyane cyane mu bijyanye no kuba abantu bagerageza kuzigana byabagora. Iyi pasiporo ikoranye ikoranabuhanga ariyo bita e-passport igizwe n'ibyiciro bitatu. Hari pasiporo isanzwe ordinary passport ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ikoreshwa mu ngendo zisanzwe kandi igahabwa buri munyarwanda wese uyifuza, nayo ikaba irimo ibyiciro bitatu bitandukanywa n'ikiguzi cya buri pasiporo. Hari pasiporo isanzwe ihabwa abana ikagira amapaji 38 kandi ikazajya imara imyaka 2. Iyi pasiporo izajya igurwa amafaranga 25,000 y'u Rwanda. Hari pasiporo isanzwe y'abantu bakuru ifite amapaji 50 ikazajya itangwa ku kiguzi cy'amafaranga 75,000 by'amafaranga y'u Rwanda, igakoreshwa mu gihe kingana n'imyaka 5. Hari na pasiporo isanzwe ihabwa abantu bakuru ikaba ifite amapaji 66 ikaba izajya igurwa amafaranga 100,000 kandi igakoreshwa mu gihe cy'imyaka 10. Pasiporo ikoranye ikoranabuhanga kandi ifite icyiciro cya pasiporo z'akazi zihabwa abakozi ba leta bajya mu butumwa. Iyo pasiporo ifite ibara ry'icyatsi kibisi ifite amapaji 50 ikazajya itangwa ku kiguzi cy'amafaranga y'u Rwanda 15,000 kandi ikamara imyaka 5. Hari kandi pasiporo ihabwa abadiplomate n'abandi banyacyubahiro bateganywa n'iteka rya Minisitiri nimero 06/01 ryo kuwa 29 Gicurasi 2019 ryerekeye abinjira n'abasohoka. Iyo pasiporo ifite ibara ritukura ikaba ifite amapaji 50 ikazajya itangwa ku kiguzi cy'amafaranga y'u Rwanda 15,000 ikajya imara imyaka 5. Urwego rw'abinjira n'abasohoka ruvuga ko pasiporo zari zisanzwe zitangwa zahagaritswe gutangwa ku tariki 28 Kamena 2019. Icyakora Lieutenant Colonel Gatarayiha avuga ko pasiporo zatanzwe mbere zizakomeza gukoreshwa mu gihe kitarenze imyaka 2 uhereye umunsi nshya zatangiweho gutangirwa, bivuze ko zizahagarara gukoreshwa tariki 27 Kamena 2021. Aragira ati
Muri iyo myaka ufite iyo pasiporo azaba yemerewe kuyikoresha cyangwa agahitamo gufata inshya kugira ngo agendane n'igihe, ntabwo tuzayimwima. Enoch Niyonzima, umwe mu banyarwanda ba mbere bafashe pasiporo ikoranye ikoranabuhanga, yavuze ko anejejwe no kuba mu ba mbere bayifashe, akavuga ko bigiye kujya bimworohereza mu ngendo akunze gukorera mu mahanga. Aragira ati, ubusanzwe twajyaga tugenda twagera mu mahanga ugasanga bahamagara ngo abafite e-passport banyura habo, ugasanga twebwe dufite izisanzwe tumaze umwanya munini dutegereje. Iyi ngiyi kubera ubuhanga ikoranye kandi ikaba igaragaza amakuru yose, ntabwo tuzongera kujya dutinda ku kibuga cy'indege, turabyishimiye cyane. Katubagezeho uburyo bwo gusaba pasiporo ikoranye ikoranabuhanga. Gusaba pasiporo nyarwanda ya Afurika y'Iburasirazuba ikoranye ikoranabuhanga bisaba ko hafatwa ibikumwe ndetse n'ifoto y'uyisaba kugira ngo hongerwe umutekano wayo kandi hafatwe umwirondoro uhagije. Kubera iyo mpamvu, urwego rw'abinjira n'abasohoka rumenyesha abanyarwanda ko ushaka pasiporo azajya yiyizira ubwe ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka kugira ngo atange ibisabwa. Gusaba bizajya bikorwa abari mu Rwanda bazajya begera umukozi w'Irembo cyangwa se bo ku giti cyabo bakora ubusabe banishyure bitewe n'ubwoko bwa pasiporo basaba. Ibisabwa ni indangamuntu no kwishyura amafaranga ahwanye n'ubwoko bwa pasiporo usaba ashaka. Nyuma yo gusaba, uwasabye azajya abona ubutumwa bugufi bumumenyesha umunsi n'isaha azazira gutanga umwirondoro n'ibikumwe no gufata ifoto. Umunsi ukurikiyeho, uwasabye azajya amenyeshwa mu butumwa bugufi umunsi azazira gufata pasiporo yasabye. Urwego rw'abinjira n'abasohoka ruvuga ko gusaba no guhabwa pasiporo bitazajya birenza iminsi 4.